Kartong ka HSPDP na Maus Ram constituency uba starfing lang pen pada kasih ni kesni ula lek thap karteng ngela di kum kartong uba ni kon ya ka election ka banwan haba keren jikelar pathai kubor na galeng uba starfing ulaong balada ki pajba ki punjab yu ha ka ni ka election katong jong u kalong ban penpe ye ka arpu pratali ki hima ki bampat don ya lagi jong ki an bagi dai ban don no kentu bro ya ka Maus Ram im ship ngalaya ke election bat ka MDC diga sin ke benung kong ngakwa pensyai ba ke MDC election kadai ke bakia hadu kata-kata nomor ba kadai ya kariti ke dustur ke ba ngihap ban bot marga lembaga diskonsil di penek pen bahaya yaki ban penek ya ke ba ulong syua man syua labu ban yada lada kidon kino bor ke bana syabar bawan pan pentut ya ke bangi ngidon bar ban penbah lada don kam ban penbah ka tung ke jikola jong bor kata ke dega thong ke ba kapati HSP ka yang skam na du balaseng ya ka house nam khat knai spa an kopra ban nginam penek pensa ya ka ya kini tilai tili kentin pira hadu kini kisngi ka thong ke jonga bar ke jumut ke jonga benele election MDC kalong ban pej baki it ki hima ki badon hapo ke HDC kide bandon no ya lagi jong ki an mar ngitip bangi don san pesawat ligi hima na kine arpo atli kala don ya lagi jong ki an sautli ki badang dep enta ki ban le chaulat banyo ya ki menjur bat arpo pratli de ki hima ki badang sa bat hapo Maus Ram constituency ka khatar Maus Ram constituency ki don rutli ki hima ki bampat don ya lagi jong ki an kanong shruj leadership kasinai leadership kasinai leadership Maus Ram imship bat kamalai samat imship ta ka benta ka jonga aku MDC anda pajba la Punjab nga kalau man pentik na ban pej ban yatre kan kat ki hima bakine ki hima bom pat don ya lagi jong ki an ki de ban don no mar habom don ki an hapo ki hima kar kom sensyar kar kom penyaj kam long ga bibit ke babiang kumta ka de ka benta juga diskonsil berkadai ke benta juga MDC ban simkia ban yarap ki hima ban pej bagi de ban don no ya lagi jong ki an kata ka de ka thong ke bang adon ya Ahmad lada ondang la job kum MDC election ga don la ga jong hi haning de ban ya syai ka MLA election ka de la ga jong benta ha ka MLA election ya kren ya kirkom trikam katkum ka state list berkadang ke concurrence kadba hapo diskonsil ngitrekam hapo ka schedule ban ki benta ki baka diskonsil de ban le kadon ha ka part 3 lana ka section 3 jongka schedule hang to la tho chai ki kam jongka kamram jongem disi ke bagi de ban le nam ta banyada ikriti ki dustur banyada khndo ka siap banyada ya ke ba nging ladon bat ban kam ru ban penbah ladon kam ban penbah dengan sekuat pun kerusahan yang kendian. Di hakane ka amendment ke baka diskonsil ka leo da ka khasil autonomous diskonsil kenika khasil autonomous diskonsil social custom obligation act amendment act ar pulai. Hakane ka amendment sutunat bala itu ikikur kijaj katkum ga ai Andrei, kabasusi kalong bala pendon kam ya ke kentin register. Tapi kenmau, hapor bakuan rai kene ain hapor diskonsil, ya kene kabil hapor diskonsil. Na kaliang jong ka UDP bar ka HSPDP kala persyajuri na kentin registration. Andrei ka isi ke belaya lam. Da ke NPP belaya don lang bar ka kongres kala pas ya kene. Nomor ki don ka jumpai. Dan kalian juga HSP ke Kerensyai ba onda ngila job ya kena election MDC nginonra ke jipen kela manadu kato ke porhi na kalian juga HSP ke Kerensyai ba omde ban register di kikur ada ngidon kam ban lej ban penitu pada kikur hapo diskonsil kenang ba diskonsil kan tip kanok teli kikur kijaj kidon hapo upur sam jongka nomor kumba kalau mentang ngimyo jengken ke babiang
Poin setunan ba ngide ban penito ya ki kur ki ja ya po diskursir ban tip kata kadai ke benta ke ba undang ala job mzi ngan wan ra ka men hoj kirul ki an ki don re ka don perkalat pan wan ra ji perkala mari ki kur ni mla ban register ladangi register ki kur kamut ka kur kamde ka khendau ka kur kamde ka company ka kur kamde ka society abangi register kamut ni pendam ya lade hakmat jongno ya ka kur dalilai umla ban register